खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। सांग्रां जा बिलो हाखरफोराव ना सारनाय आरो हमनायनिफ्राय सांग्रां जा। बिलो हाखरफोराव ना हमहैयोब्ला नोंथाङा जोबथेसालियाव थांनांनो हागौ। नंगौ, बिटिआर ना बिफाना मोनसे गोनांथार फोसावथाय फोसावदों। बिटिआर सरकारनि ना फिसिथाय बिफाननि GHT सेनियर एसिस्टेन्ट फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय फोसावदों। आसाम ना आयेन 1953 धारा बायदियै 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम हाखर हाला आरो बिलोफोराव ना हमनाय आरो सारनायखौ बन्द खालामनो थाखाय बिथोन होदों बिटिआर ना बिफाना। मानोना बै समफोराव ना बिदै दैफुनायनि सम, बेखौ नोजोर होनानैनो बिफाननिफ्राय मोनसे गोख्रों फोसावनाय जादों। बेनिखायनो आसाम रायजोनि सिङाव थानाय जोंनि बडलेण्ड हालामाव मोनफ्लेबाय थाग्रा नाखौ रैखाथि आरो थोजासे ना बांहोनांगौनि थाखाय ना हमनाय आरो सारनायखौ बन्द खालामनो बिथोन फोसावदों ना बिफाना। आरो जुदि बे होखानाय बिथोनखौ मानिना सोलियाब्ला नोंथाङा जुरिमाना होनांनायजों लोगोसे जोबथेसालियावबो थानो गोनां जागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम ना हमनाय आरो सारनायखौ बन्द खालामनो बिथोन होदों बिटिआर सरकारा। नमस्कार, मैं श्री नील दास, BTCर मीन विभागर CSD। मैं आमार समूह बिटिआरबासी राइजक आगन्तुक रंगाली बिहुर शुभेच्छा जनाइছোঁ আৰু এটা বিশেষ আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ এই সুযোগতে। যোৱাকালি আৰু আজিৰ এই যি বৰষুণ, এই বৰষুণে আমাৰ বহুতো আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে। এই সময়ছোৱাত আমাৰ যিসমূহ প্ৰাকৃতিক জলাশয় আছে, নদী বিল আদিবোৰত যি মাছ আছে, আমাৰ থলুৱা প্ৰজাতিৰ যিসমূহ মাছ আছে, এই সকলোবোৰ মাছৰে পেটত এতিয়া কণী বা শুক্ৰাণু আছে। গতিকে এই সময়ছোৱাত যাতে আমি যধে মধে এই জলাশয়সমূহত মাছ নামাৰোঁ, সেই আহ্বানটো মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ। লগতে আমি সকলোৱে জানোৱে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 জুলাইলৈকে আমাৰ অসম মীন আইন মতে কিছুমান বাধা নিষেধ আছে। সেই বাধা নিষেধ যদি আমি উলংঘা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে জৰিমনা, আনকি 6 মাহ জেল পৰ্যন্ত ইয়াত প্ৰভিজন আছে। কিন্তু আমি জেল জৰিমনাতকৈ আমি আশা কৰিছোঁ কি আমাৰ ৰাইজ সজাগ বা সচেতন হওক। আমি এই সময়ছোৱাত যদি যধে মধে এই বিল নদ নদীত মাছ নামাৰোঁ, যদিহে এই মাছসমূহক আমি কণী বা পোৱালি জগাৰ সুবিধাকণ দিওঁ মাছবোৰ নামাৰি, তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ইয়াৰ সুফল লাভ কৰিব পাৰিম। আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত যথেষ্ট নদ নদী বিল খাল পুখুৰী আছে। গতিকে এই সময়ছোৱাত যদি আমি মাছৰ বংশবৃদ্ধিৰ সুবিধাকণ দিওঁ, যধে মধে যদি আমি মাছ নামাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ মাছৰ উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি হ'ব। গতিকে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, অসম মীন আইন আমি সকলোৱে মানি চলোঁ, সকলোৱে আমি সজাগ সচেতন হওঁ। আমি নিজৰ কৰ্তব্য বা দায়িত্ব বুলি যদি ভাবোঁ, আমি যদি আমাৰ চাৰিওফালে থকা সকলোকে সজাগ সচেতন কৰিবৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সকলোৰে লাভ হ'ব। আমি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত বেনাৰ বা পোষ্টাৰ আঁৰি দিয়া হৈছে বা আমি মাইকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। গতিকে সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমি সকলোৱে অসম মীন আইন মানি চলোঁ। ধন্যবাদ। खुलुमबाय, गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। बिटिआर ना बिफाननिफ्राय मोनसे फोसावनाय आसाम ना आयेन 1953 धारा बायदियै 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम हाखर हाला बिलोफोराव ना हमनाय आरो सारनायखौ बन्द खालामनो बिथोन होनाय जादों। मानोना बै समाव नानि बिदै दैनाय आरो उजायनायनि सम, बेखौ नोजोर होनानै बिफाननिफ्राय मोनसे गोख्रों फोसावनाय होदों, जाहाथे बै समाव रावबो आस्रा जे, जेखाइ, बेरजाल बेफोरखौ बाहाया आरो हालामाव मोनफ्लेबाय थानाय नाफोरखौ फोजोबा। खुंथायनिफ्राय मोनसे गोख्रों
फोसावबावदों दि सोरबाफोर बे खान्थिखौ फेलें खालामोब्ला बिथांमोननि सायाव गोख्रों राहाबो लानाय जागोन। अदेबानि बिथांमोननि सायाव जेल जानाय एबा जुरिमाना होनायसिमबो राहा लानाय जागोन। बेनिखायनो बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम जाहाथे बे आयेनखौ मानिलायो आङो बिटिआर ना बिफाननिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबाय।